Мостай zamanlar bitti ortadan. Uzun bir olar sayağa. Ders hayin eserlerin okup Haqqanabız Mustay ağayga. Gözlerinden onun nurlar bürküler. Kollarından sırlar yaralan. Alsaq yüz hem yalı qaraş mından bağa kövük yaktı dünyaga. Bulda oğlun uzak balasaqqa minim. Alıp ketekindi keteklep. Ramitayga barıp getir inem. Cıvana hıtarta etetten. Toqta yol ay tutulgan tünde Akigitten kurhen züberjet. Rama hem Julietta lakıvık. Olar da bit nindey muhabbet. Qara hazar bulup ağa hağıştarım. Gülgül yazmıştarım itlehen. Havaya men rahmet etem. Münasbaylar elip bütmegen. Xayanatsı Yakuptarza başlap. Yazır bayamalar bütmegen. Mostay ağay da bit yaktı dünyalardan. Halkın көңілінен gitmegen. Yok, ol tiri. O мәңгіге tiri. Dama onun yerde ölmegen. Her eseri sirri bir dünyaga oran bulup bizde eylegen. Haklanığım sikhed Mustay ağay. Ustazım hilminen fanatım. Yaktım ayak bulup balkıp durur. Her bir hüzen yılı qaraşım. Min haklanam henin icadına. Turmuşum zaya olmagan. Мәңгі балқы яқты құяш болып, Башқұрт олы izgi odaman. Atala Башқұрт филология, шәркият һәм журналистика факультеті деп атала мына Николовтар октябрьдан алып исем әлі өзгерді. Çünkü Nibir'de şərkiyat bik popüler edildi. Nikatay telini öğreniyor, Farsça telini öğreniyor, Arap telini öğreniyor. Hem dağla bir hayat Nibir'den Nibir vakıda o benim fakültelerimden kız. İlk şu açısından Mustay Babay'ın bir sözü var. İcadi kişiler, sanat siyasiler, buna kuyaşlı bizim planetanın kuyaşlı yokta yaşayırlar. Buna mümkünse umuştaktırım. İbik ümit edem, bik aşanam belki hez yazısalar bulmağız. Lakin icadi kişiler buluruz. Buna şunlarga ümitler. Buna ne meytehim ki? Buna benim otayım birinci iş uğruna. Buna Omanat Pioner redaksiyasında buldu. Ondan ol birden. İkinciden birinci şiirleri şunda basıldı bitinde. İkinciden buna bu üniversitetten otayım üniversitini bitirip Koguş'a gitti. Ömür boyu üniversitet bilen dost buldular. Yaş bunda geldi, studentlar bilen, prepodavateller bilen, ol bir yakın kurdu. Şunlarga biz bugün hezip bunda yerga buldu. Ondan ara muzeyinde korap sığarız. Buna biknik balalar, dostlar, biknik hezip min biknik şoknu hezip bugün görürge. Hezge umışlar, hıyal, sizge yaktı hıyallar. И şuna turmuşka aşırı şu telini. Sağlıktan faydalanıp buna min rahmetini bildirim ki Ali Vakşat'ın odası çağıran şu meşhur üniversitetin fen yurtunun filologiya jurnalistika şirket fakültesi yetekçiligine hem şu hezemle şunda bu şartların bu tozurgan bizim ataklı Mustafa Altayev'in kızı Mustafa Yemnağa olsun ki Mustafa Kerim'de isimde kurtun direktörü şu fond bir kopyadan bitti bir gelen kadar şu Ali Edip bitilgan konkursta çünkü bunlar barılar bizim meşhur klasikimizden sonra YouTube aralgan saralardan devam edilişi. Çünkü başkalar şimdi bultur tamamlananlar ama biz hemen devam ederiz çünkü
Mustafa Kerim ул безнең күңелебез һәр вакыт яшәп хатыбызның якты маягы булып, бездән бер вакыт алып саклап, соңсы бер 2 ел дәвамында дәвам иттек моны. Былтыр бер төркем еңгәр булганы, бүләкләр кайтарганы башкаларга сакырып быел икенче төркем алыс арларга якын итеп, бер нәмә карамай атан килгәнен һәм баглайды. Безнең киләсәгебез, безнең фәнебезнең киләсәге, әдәбиятыбызның, милләтебезнең киләсәге. Шунда укырга тиеш дип бит сахарам бит алып. Бер жатты ташланмаган бер вакытта. Чөнки жатсы булу өчен каләмегез дигән күн жат булһа, кайгылык ядырга була. Булак карагыз. Шул Мустафа Атаев фронтта вазiyatта калгандар була. Акушакларында. Шуның өчен хәзергә оңыштар тагын тапкыр зур рәхмәт билгеләгез өчен. Артабанга иҗатчылар аякмаһын. Амат Hedem okuruz ben şartımın çünkü bunda ama topluma kişi oturmayın. Bizim okulda arkadan da bakkalardan hep örnek olur tip ümit bağlayayım. Rahmet. Mustafa ağaydan turmuşun yaşağı rəvişin sağıldırğan bir şiir bilen başlap bitkim kile. Bu şiir Dağlar deb atalar. Dağlar. Dağlar kişiler şekilli. Beyik bulgan hayın, yaşavları xavflirak, yanlışları kıyın. Min dereceni aytmayım, ol мәңгілік түгел, yugarlıktı bildelay, tik yugarı küngül gelgine ayak bulup durmay, bik yaşını şikter tırmay, yaki gıybet sırmay, tüngekke bulut uralmay, hem atma yaşın, zarlanma, zarlana körme, yugarı keşim. Mustafa ağay sınıf tamamına şu şiirde aytilgan kövek, bütün ömrün şunday bulup yaşanı. O bizim edebiyatımızın büyük dalı. Gımmen etkende bizim edebiyatımızın gene tugul, bizim ruhiyatımızın evliyahı. Mustafa ağay menen yine arlaşu bəxti deydi. Min bala saqtanım hatırlayım. Onun Ülmekbay деген ayırmağına şul teklim aşık bulup okuyturgaydım. İden de tegerep yürüp okunum, kat-kat. Buna şun vaqıtta hatta başıma ala kelmey turgaydı, men qasandır Mustafa ağaydı, qulun qısırmın, onun bilen heyleşirmin degen oy başıma ala kelmegaydı. Allah Teala buna şunday mene yazmışında şunday bülek Mustafa ağayla arlaşu bülegi berdi. Mustafa ağay şul tiklim kesinlikle her bir vaqıtda o kişi ayırmalı. Onun için ülkende kişi yaştayan kişiler her vakit kişi bulup kaldı. Buna eserlerinde de onun kayığına eserini alma her vakit yaptılık. Elibine Elfiye Mustafa'yına yetip gittiğini dünyanın kıyaşlı yanında yaşanıyor. Buna kadirli balalar hep her vakit var. Şu dünyanın kıyaşlı yanına ıntılığız. Mustafa dünyasına. Dur rahmet. Birinci orun Baymak rayonunun İFK Sivay Mektebi Okusuhu Elmira Kadakbayeva. Yana kitap, yana kino bulasak bizim studiyanın. Buna çok sarı kinoga var. Belki başka dilinde, buna bu Rus dilinde. Elmira Kadakbayeva.
Mustafa Kerim isimdagi konkursdan diplom ham Amarov ma'lumotlar. Янсыров районының Итангол Башқұрт гимназия интернаты оқушысы Василя Хакимова. Екінші орын. Күші қалағының Рами Ғарипов есіміндегі бірінші Башқұрт гимназия интернаты оқушысы Нәрказ Сафиддинова. Екінші орын. Қазір үшінші орындарға көсәбіз Бүрген районының Ифке Субханғол мәсәбі оқушысы Арыслан Құтлыбаев. Aslan Kutlubayev bizim amatör yaşanırsa hele. Бүрген районы Ифке Субханғол мәктәбі оқушысы. Әбиәлел районының Яңа Балапан мәктәбі оқушысы Нәсимә Нәбиуллина. Үшінші орын. İcad Kumarıға Гусәвел хәҙрәтле. Стәрлетама қалаһының Жәлил Кейтбаев исемендәге 3-нче гимназия укучысы Алмаз Абдрахманов. Асқын районының Қашқа мәктәбе укучысы Алһау Мәснәвиева. Dina Salihova, Baymaq қалаһының 1-нче мәктәбе укучысы. Дүртүлі қалаһының Назар Нәжми исемендәге Башқұрт гимназия укучысы Әмира Шәрәфетдинова. Әмира Шәрәфетдинова. Зарима Таһирова, Елайыр ауылының Шәрәфизада Бабич исемендәге Башқұрт гимназия укучысы. Üfü қалаһының Рами Ғарипов исемендәге 1-нче Башқұрт гимназия интернаты укучысы Зилия Таһирова. Гафури районының Юдиман мәктәбе укучысы Нәрказ Вәлиева. Дәүләкән қалаһының 3-нче Башқұрт гимназия укучысы Регина Галиева. Baymaq rayonының 1-нче Эткол мәктәбе укучысы Руслан Исматуллин. Шәнзил Муртазин, Baymaq rayonының Байыш мәктәбе укучысы.
Баймак районы Байыш мәктәбе. Байыш. Аманаттан. Bayağı hazırlık durumda.